Lapar banget, apaan dia masak ini Bini? Nah, lauk sih udah ada ini. Sambelnya belum. Neng, bikinin sambel apa ini? Ya lauk udah ada, lu sambel lu belum bikinin ini gua. Gila bawel banget, ini juga gua lagi mau ulek, tungguin apa? Ada cegarum gua. Ya elah, ada aja lagi dah. Repot banget dah. Alah. Ya, ntar dulu. Gue lagi bikin sambal dulu nih, taran ya. Dikit lagi dah, 5 menit lagi ya. Ya. Bang, Apaan sih lagi? ulekan gue lu umpetin. Bujuk-bujuk gue dari tadi ngejogrok di mari. Lu kan yang tadi mau bikin sambal. Ya tadi di sini gue taruh, mana dia kagak ada. Ah, lu yang kagak aja ulekan lu pegang Ya tadi. elah. Lu minta bikinin sambal, tapi lu usil banget, ulekan gue lu umpetin. Udah amat dah, gue gak bikinin dah. Aduh, kagak jadi makan dah. Kacau kawan.